Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Sarihuti Hawar Arwaratum Towar Kate Selamalong Rod Sai Klembangpu Bidateron Ahin Ben Tangka Kirap Kipidu Lakha Inko Rapo Nilip MSC Constituency Kiparlo Sarihuti Rong Thom Arat Thur Pakpen Prenipai Inko Ranar Kebani Methang Kacheleng Atowar Sangti Harlong Ketok Lapen Towar Kipan Lapen Kapang Cherasai Kiklempo Lapen Rod Sai Klembangpu Bidateron Ahin Pen Tangka Kirap Pidunsi Hawar Arwaratum Mesen Pen Towar Kachisilampo Lason si labang so atowar Barla Porote Inghan Langbung Kanglit Kangther Gari Motor Cheleng Un-e Lapen Hithi Borwa Chojor Cholang Keso Kyun Ehud Kedam Kewang Pen Chenglok Pinang An Akisung Chetong Nang Wintilo Lasi Sarihuti Rong Thom Arong Asaratum Davinson Bay Mensing Ingti Dilipson Ronghang Atum Kapin Khadateng Pen Rong Thom Arat Amikaratum Chingrum Peten Methang Kacheleng Atowar Kaheno Adim Harlong Sangti Ketok Lapen Kepan Lapen Kapang Cherasai Klemsi Mesen Pen Chehilat Long Japan Sai Klemponlo La Sohut Inut Rat Sai Klembangpu Bidateron Ahin Pen Tangka Suri Troxi Lapen Anparta Narlo Sini Sai Paklem Japan Tractor Ihum Kirap Pidunlo Lasi Sarihuti Rong Thom Arwadatu Ninga Klongpen Kachuro Pajerpo Nilip Chokiala Pen R1 Teron Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong Autonomous Council Pen Inglong Aswa Khai Kedo Anatuma Phan Phurthimia Kemangpu Amen Irponsi Akejoy Pen Long Le Pata Keron Ponchia Phan Karbi Anglong Autonomous Council Meeting Holalong Pherangki Amai Kangni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kapin Khat Ponateng Patumi Karbi Anglong Autonomous Council Meeting Holalong Phurthimia Kemangpu ATP N Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Sai Klembangpu Principal Secretary CEM Taro Mijikro Special Secretary to CEM Tensing Rongpi Joint Secretary Pinchong Kro Dipu Circle ARO Alanglitum Bangpli Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kapin Khatpon Karbi Anglong Angkangpi Inglong Aswa Khai Kedo Anaphan Long Leapata Akejoy Pen Kiron Ponchia Phan Kapachatang Chia Phan Pherangki Amai Kangni Labangso Pherangki Amai Kangni Pon Laki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kapin Khatpon ATP KN Pon Phurthimi Akemangpu Amen Ki Ir Pon Atengsi Pini Inglong Aso Akhai Kedoan Lak Isian Akejoy Pen Long Leapata Kiron Ponchia Phan Si Sai Deng Ponpu Labangso Long Leapata Kechengsi Lak Isian Inglong Aso Akhai Kiro Anaphan Akejoy Pen Pata Kiron Kapang Cheng Ponchi Lakhai Si Amri LAC Serdihun Patua Klamalong Niphai Kep Phai Kunia Chiklo Ningkan Surihinira Inkorapi Lapen Lakhahini Niphai Krisi Phai Kuni Achiklo Ningkan Surihinira Inkorapi Pata Kiron Ponchiadim Laki Rongkhang LAC Dongkamukam Stadium Field Lakhake Tom Niphai Inkorapo Phai Kuni Achiklo Ningkan Surihinira Inkorapi Lake Harakat LAC Dongmukak Higher Secondary School Patu Aklamalong Lapen Lakhapli Niphai Inkoratrok Ningkan Surihinira Inkorapli Lake Bokajan LAC Adim Lake Japralangso Cultural Complex Lapen Lakhapo Niphai Inkoratroksi Ningkan Surihinira Inkorapli Adim Lake Dipu LAC KPH Daralangso President Field Karbi Anglong Autonomous Council Pen Long Leapata Akejoy Pen Kiron Inglong Aso Akhai Do Anaphan Kechengsi Lak Isi Pen Pata Akejoy Ron Ponpo Lapen Aphi Ako Lapuson Akejoy Pen Long Leapata Ron Pontu Jilang Puta Thanpo Labangso Akejoy Pen Long Leapata Kipi Ponchi Lake Inglong Aso Kalidet Atuma Phan Kali Bonta Inglong Arlo Inglong Aso Akhai Arado Anaphansi Phurthimi Akemangpu ATP N Ponsi Akejoy Pen Inut Pen Chiri Phoan Ron Pon Popusi Pini Pherangki Amai Kangni Pen Karbi Anglong Arat Atuma Phan Pachethang Ponlo News Report Karbi Anglong News Channel Labangso meeting mo lo ang pusna itu padukpen dari tahun si media korki gituan kapre kan newspaper
Lapen dak itu council ditembak kan. Special Secretary to CM KHI itu kenal ketemu Joint Secretary dan Team of the Revenue Department. Tapi itu dak sodor Revenue Circle lah. Oke, ARO Pinjong ko lantan kita dun komisi pencong perpilo. Nang itu tiek pen, nang tani, badang itu pan bangsu Amerika pa. Tapi in short, ratum kacina ialah sendiri itu dak council dan Review Department pen. Pining 2024 itu misi kebang kondo rata tumapan patah keron jipu. Lake 1 lakh. Lapel anso se non make 1 lakh lo first phase ka second phase pen ni itu lakh ni an patah ronji. Ni tumhan council authority atau hukum dan appeal tu lo. There 1 lakh patah ron lang ko. First phase, second phase are 1 lakh. In total ke 2 lakhs lo. Lake tumi pini akam kali aprang-prang taron bom lo. 2013 na lomben change si to 2023-24 anta try lakh ni sose bang atam do. Lage mili period kali ni beginning kan si wala langli joint secretary Mr. Tensing Rompi alang ita lakh ni pak sosichot pataron lo. Kasi pining pon ke mana bang lakh lo. Niritum kirwan koji la kiritum dak indigenous inglong asotum pansi itum ron koji kita bari open kita tu ron koji lapen elitum free of cost tanta korcha nang itu rada tu jiripoan kiritum free lo dan kemana yang si yang ni pelan kiu tu lo jiripot tak akan lecet kalau tante ini tu ala bangke ojolang tu ikaman bangke cikilang kok po kita mencuri pon ke lekat inang itu pen ini tu la bangso patah keron pen isi government pantal itu barat pantal itu nanti mai itu yang si patah wedet kalau tante rata tu kupini loan ceni pustame long le mortgage khai wedet tu nolong ke loan ke anda mortgage nang kok kasi long lagi duit ni, tapi aku central scheme mokha pata we orang kayak itu awas aja long le, jadi banon hidup mesti mesok tapi jorlong le pata we itu, nanti mah pata duit ni registration terpilih nanti, tapi soal taksi itu PM Kisan kudo agriculture pen, data central pen, poisa farmers tumpan kewan itu, pata long le pelan ni, jadi itu lanon authority tu nak hukum nang kita je, ni tuhan, lak ni apa taruh ni isi tuhan hukum. Nang tahu lah si, erotum reform di bom lo, reform deng bom lo. Lah sini tu kiceng si bang itu makanya 10-11 November cik lo, Amri LAC. Dak bangke saya guna kelama lang sa itong roniko. Laso pichu bangke tarik kresi lake rongkang edisi lake dongka stadium dongka mukam. Sontot si tarik en kora po November ceku lake haurakat edisi lake dok muka higher secondary school filalo. Sontak taksi ako 26-11 ani lake bokoyan edisi lake japra langsung culture complex. Pero P2 27/11/2024 lake dikuelisi lake para langsung presiden fil kusepulo ala para langsung dikueli tunjuk presiden kewan adin amen ke presiden kusepulo daksi itu proniko lapen next phase bangke model itu ya model bangke lasiri tu kudam lona rat anta patake ali dola lapel government tum sedame ali dulu tema aprang-prang ke patah piwang ber kasi council ta revenue kelong komhek lo lasi 2022-23 anta land revenue ke 46 lakh na bon seta 23-24 man ke ingtu ipikan
Mane ini ini cerita hai. Sari akuti 8.5% itu long loh. Sepining dah itu kemana bangke 6 crores. Pasal tak sedami hai. Kami itu bangke kemana bangke target itu 6 crores. Jadi itu wan ma berada pan patah kecil. Masih itu malil. Masih dah bangke hangta itu mana kimang huni lah mau beda. Masih itu mamen kir kira ke protimi akeman. Lah kali itu isi long sembah lo. CM sar tu PM sar kado kabe tapi itu secretary kado kabe itu. Kalau so meeting ni dong lo. Lah si tingwai lo je itu isi amen kira ni lo. Masih protimi akeman. Lah protimi akeman bagi itu dan revenue department kan itu patah kero. Pata ke transfer नाम जरी को है होमिया पेन के इंग्लिश पेन की म्यूटेशन क्लास कन्वर्शन माने लॉन्गले किटिया लॉन्गले पेन एंड लॉन्गले कमर्शियल इंडस्ट्री ला हिबली द कन्वर्ट टू आयु यता ला तो किमिया के मांग लो क्लेम को ला हैंडल इन शॉर्ट ला पेन तो ला रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू स्ट्रिक्ट काउंसिल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लॉन्गले के strict pick 11 feet in the that in the instance long for long like nasi needed to have the isi ke pas tanglo tarbiti ta hai ingong sota hai sita me jong si komani ingong sota di pan dokong lo tante long li arrange banke awidat ko si isi kan chuche parai lo itu ingong asal lekang ko ba dak indigenous aku penting ingkang suri penting patun si longle arrange banke untuk ko masih level juga kayak kita itu council action routine si itu nanti follow bomba dalam satu isi claim bomba dak 1952 pen land revenue act itu harus itu Something say 1959 land transfer act lo, maksudnya in follow bom. Kasi pini violation ko bang ini tumawe. Dan ako noon na bangso lakni long likeron ji dakeli tu local indigenous tumsi long week ko. Afrika long. Siek tanang tu lals ni macam tu. Pardon. Tapi rong pon populok di pon ko. Kasi kenangan di malong arong long kel. Tangka harap posuri CPN lakusan ka daw ko siko dalam sa kitang akhir itu lagi mo nang kama mati lagi nang itu maju rak menelo ade na council pen ke han ta lahai ke hukum pote free of cost muli nang kama mati kiri ko free of cost si komani longge tu lai kitna tu lai lagi kalau tu mungkin kaso excess ko ke atau cipi tu nak pula karena aku long leke nong ke pekompe kan oke upfront pem 50% ke premium pekom dah oke dan yang long masuk tuan mana nong ke aku aru kom tu 50% sehingga itu cuma muni lama bila si kompani itu tanya itu nong si lahai kopi ni beri hoket harus isi kecuali untuk lagi ni tuan nulis kalau mai kan tapi kami itu hukum tu nong yang si kompani दो अप्रूव पिछे कोई तुम लोग एक्सीडेंट को लगने तुम FIR रखती हो जोड़ी नहीं तुम ERO तुम ऑफिस में मोनो तुम जिस उनके में होते हैं तुम एक्सीडेंट को लगा सब पब्लिक तुम उसे कमाने दलाल से नाम चिपक होगा तो चला नहीं जो किसी का FIR अंचल illegal activity से FIR तुम सारा सोना खासी प्राचार्य सोना पेन की पॉन्डो जे political पे दिचो आपको सोता था मैंने बोली अभी तुम कमेंट अभी लगे lawan laka pota ke ron long CLA vice option thak dun aso LA long an ya LA vice itu LA long bagi lagi kita orang malu kan bukan so pada pada arong tina tu So 1959, I think untuk ini mana ada 1952. lagi ni nami tu kan analyze dulu dah belum kata kan local indigenous tu sri konon tu itu long masuk tu macam Sorry, hialam kupen nang itu halale non tribal approved tribal also
kan lab lu pulo te halang long le alam pot isi long te para ya lu pula so puta pene aki order ki tiba circular ki dono man written Ali isi ceperai lo. Sepen. written order bang bola Ali isi ceperai lo tanggal lo. Isi pen. Tangte pini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu